Tila mo betul tuh sudah mau sedekah lagi. Oke, bebam pamade. Una huli ngai. Lakti bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Urba magari lalu. Ini makaro po sana udah kerabi nam lebung kali. Inai. Te amarai kagak kap dami. Gomi, baper mana tahu nak. Deh, terus kendaknya malone. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu terima malone. Tahu Ada kabar? Tuh tadi hari. Ya amarai kagak kap tahu maru serai gitu. Ini aku ngaji, aku rai au ke uram tahu. Kayak main tetap tak bisa. Kalau bang begini. Ah, anu. Oh, stay. Sana ada menai me. Syukur alhamdulillah. Baju mobil di ada ke? Deh, iyo aku ustaz alhamdulillah. Aku rai au kay buram tahun. Iyo nin ciromo malum ka do ulu ka. Ulu una burama tahun dah keke. Tentunya ndai ke kani bau karasos rumbu. Amun senggahia fitrah si masuk bulan akhir. Allahu Dia akbar. tuh ustaz hoga. Iyo. Para ulama ho. Udah sering ngamtain dulu. Inci kalau podan wati rancaran terus. Wala ajan orek kodu sama lo nek kede ketahor wadu ka. De ngomong-ngomong ke toy puasa ke lebih kurang lebu sempurnai. Dere. Baik mo, capotan yo sikira. Alhamdulillah Ustaz. Ete jabat kana mai uram tahu ya malone. O cerapa o bomboy. Mau potas ko pa raso. Iya Ustaz, tiluang kendete malu orang tahu Ustaz. Ente Ustaz. Pala pao stoye da mulai ke. Tahu. Puasa nabi nampe ke. Puasa malone kan na pore. Inai mune kung gahi amarai yang mangadi nga dete. Pasti dan kai ka nggak hamarai puasa romo nih. Walaupun nek kuti tundai cara ndai di. Ang gori bungka de usta. Ay nga oampua nuku tahu mina balas denda mara ori karem lokom sibiai de. Balas denda. Oh, lede. Rai awali pusau ay nasawon po jam upa. Saw po jam 2 sampai jam 4. Tengok lain dengar ha, dengar. Amlo nih, tidak berlebihan kalau ngahar wa puasa lah keke, apalagi waktu buka. Karena dianjurkan Nabi itu indai deh. Dari edam nabi. Biji kurma lain awe, tahu sejarah kak. Baca hati, Quran, ini sih sejarah ulama kalau tadi ya. Bener sih amlo nih. Itu ceramah. Lain ceramah amlo nih. Ake cuma saya kewara angi. Mualikun aku. Ulu jepenggana nahu kami. Enggak, ke ustaz. Ada ruku bener ke panton cari cuap pokal ketor ku amalone. Do tando au dos kontuk angi do. Amalone. Hei. Kohi ano nang tumpinga. Lain de ipe dokumen ya. Hinakin kahong gana ho na dera birom de. Nek sorry au sa use ragu sama pusa ni amalan mu. Allah leng. Botok ngampule ngai leng. Botok poda dosa no selama kile ngai. Deta ni ko so din dai musta ni. Au poda ko ni marabi kon di maik ba ore ke pahala ade ura puasa. Ede taho barat to takke ke. Mai ke berawi di murah puasa murah taho gai do ga. Iyo. Pertama keramin dan ngaji. Kedua sembia, kena enak sembia sunnah sembia fardu. Kata lu kaya nama lo ne, menan hawa nafsu, ini pioko ne tilom brinya, ketutus boro, hanta tuta. Menan hawa nafsu akeke, oreku artina. Pertama, bati loa ke emosi-emosi, mai ke membani, apalagi bakter pinggir tertui, tiwara bukara rengahan lo kai. Yang terakhir, ake mau paling menaik naik. Yang terakhir, aku kira-kira meniru, mana? Allahu Akbar, lalaro doe. Kira-kira enggak yang mal onem ku pakai sedekah
Sedekah ke malone, ake ko harta yang paling di hanum di hadapan tadi. Makaro. Salamullah ala Toha Rasulillah. Terus mengamari. Hei, Kacamata ya. ada apa Ustaz? Hei, iya dah. Enak dah po terus polo orang tanah. Melu tak tak. Enak mirip orang. Itu mau mati. Mau mati. Itu kan tadi. Kan dah Ustaz angkat anu. Hari hebat ini. Buka kacamata tu boleh. Betul. Enak. Tahu tak Ustaz? Tahu. Mai sama ayah, jangan kena deh, sama. Anu man bagian ni. Kalau boleh gitu. Pilik sakit. Pemilik kau jadi kai terus berulang tahun. Deh. Ada aja udah baju terus sementara itu. Yo, aki waras sisa nake. Masih ada aki tu harta yang bapak santai deh. Dia dong sari waras kok ini. Ay na bagai. Aki. Mati bisa ko terima ore lalo lagi. Ay na anu ore lalo. Ore lalo ke sebune sini mo gumi. Bebe mawara ore lalo. Tahu orang boleh. Be usta de la tila mo bekan tu bos ro sa dekat dak. Ke bebe apa mati. Una huli ngai. Una huli usia kia dekat usia. Ke. Bebe ko mari. Ke tete. Mati jeni mo testo ilalo Ete kadane na ora raho de kadane wali ber namire. Bebe la. Kalau ina depiti 1000 Tantang tahu syukur sabah baur darere sombong. Katu. Tula ba mantap. La. kali tae Puasa am se kelo la. Kita mantap. Ke. La rai. Na pusi etang gondo miskin caure. La. kita tahu pati cau ke demo dabar pikir ke Cepat tangan awe. Ese sempa la sabe se songko. La. bali pa la itambe Mati ano ko hanu kami. Ano pustahan kami dom sedek kami de. La. Ustaz dom ndak ke ustaz. Ndak ke jak ustaz ay nakantan tarwara beki labo mo pasiding hasidim de. Ore la lombe do ma rabo bre. Main dia belum tilo akan dia dom berahon dia belum dia harus ikhlas dah guys. Toir orang ikhlas. Ete cara. Tilok siano emata na lamar go. Iba ko na ore. Toto wa ko untuk tahu na vida. Bar punai bar di puasa ambu pore nam lao emata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nari. Kembak di pausa. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam Padoh kawan cawit maki jan padoh de kunene cermaru. Ibadah mah puasa bu. Oh ngena aku waktu buka puasa. Bismillah. Ramadan bulan penuh ganjaran mari kita Sadaqallahul azim. Orang ngaji deh. Nih maru deh, sih baik. Nih magdai, pembihan dua gue. Lakti bae, bada do sigi tirwara doma toto ido sigire dom tuan cau. Wah, kirwan renta dom tua kasih aja. Lakti bae. Tahu jerlaon eli gero. Nanti patah gebdo, eli nas gua kebo bona. Baca coba. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deh, waran teruan ini. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Diri Urba magari lalo. Inay. Ti, magari romor kini. Nah, putih. Dah waktu mamakro pada puasa hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kababatam ke oi. Pai ko korma aku nggak itu araru sih. Para kabatam ke. Bismillah. Alhamdulillah. Ina. Tempat terwa aja saya tahu kan. Tiap kan. Ina. Te amarai kagak kapan ambil? Jam kan. Jam ini lewat 13. Tebe pot akan dikali kan ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dejam wati bara batare ina ke. Ravi la ale tene ke. Aku mahasiswa. Tiwara potan di bawah ni mamai kon di tahu ke ade na ravi la ale ke. Te para cuma bada. Pasti aku cuma bada ke. Magari Jawati, asal Jawati. Waktu ore sih pak. Nggak bisa nonton mataho. Tahu belum deh? Kau pernah ketahuan na? Oh suka mi. Aku bangun kemarin gagak kasih. Nama tiba belum deh? Allahu akbar. Nampa dewa ora buka nahu anu. Allah rumah dewa ora bata. Romi wati. Oh, cara jamu mana? Dah ke jam dere. Romi, kau pernah bertahu nak? Deh, terus kan tak kaya malu deh. Depuner lah orang luar puasa set cepat balik angin lagi ke. Deh, sejam ni ha, we. Balik angin boleh kerja, sejam ni ha, we. Bener lah orang rabi. Puasa haro boleh. Bener orang nono oi ke bener lah ki ustaz. Ompo oi nono segap pona Oh, cerita orang buka deh. Orang buka orang oi nono. Oh, nak ke gua masalah dia ni. Kalau ndai ngahar nono secara tidak sengaja, akhirnya nanti jam dah, guys. Iya. Jamiah. Iya. Tiwara masalah jadi yang penting ini sengaja. Enak turun kayu itu dari. Wah, tiwara radinya pe ulama, rodi pe ustaz, ulama dong dua. Ngati pongam kro aku miro deh. Allahu akbar. Gede ya tak ya malu nele ngai, gede. Do video. Dia orang poi oi sama wana lah, nono. Tiwara masalah ni, yang penting kajar pantai kaim re. Iya. Karena ti sengaja mu. Iya. Tiwara masalah ni, dilanjut puasa. Pot Sekitar sejam lebih. Potano. Syukur alhamdulillah kan dari ustaz. Alhamdulillah. Ada si ibu benda itu sama ustaz. Tapi ang buka perno yang sedikit. Iya, lebih apa yang lain? Mau deh. Ada papa di angin dari mau puasa. Aku emosi, mau ketahui kali yang mengamu tu tak kayo. Iyo, lah lain jauh deh. Dah iyo ustaz, lawan. Iyo, dah lawan. Iyo, lebih apa ustaz? Ada kau nak kiam deh. Iyo, dah lawan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam.